Chingri Harino Legacy of Receiving Achu Chingumi Sunday Maguda Aka Cycle B Kapabing Joshua 24 1-18 Ephesians 5:21-32 Kala John 6:60-69 Maya chawda vrivrali oram ngthikawai apong itumna machuk ngurumse Iwi Catholic ngasodno akalay sai Ahi profession aina software engineer ngasai Ka are social activist ngasahaire Lupa tong gazaya Tolop kala company li high ranking position clay Wareli oram kangatu social sector we aina saureda decide sakwilaga odpamji chohai Abu abana sakchang da saksami khwai hotnaye kha ana singkhuye kajia hi ali kohone simmapan la vrali oram ngatumerino gachi Aling another awi conviction singa khui kachi hi ili twida ning mathugmiye Khanguriya kharajan akhala ngasorno akha Catholic Social Institute we aina lefuye ana manin kazang khamang soft drink ki kala makhamiya Gajia ana convince saye Katijran awi pusa kai bing organ bing hi thalak aina hai salaga Kazam ping li chichin wipe red wipe pire kachine Mashunglak aina convert kasabing Kasi kathava convince sajawda Kachipem Athumi Simkhur Miping Community Athaya Saping Blood Relations Juho Hailaga Kala Athum Khalata Rawi Wang Oram Kangat Tukawai Jikate Ina Sisange Itum na Higatha Miping Chunga Samgrok Hairere Kala Athumi Convictions Clay Itum li inspire Ning mathuk mita leire Achuwi pakhreli Joshua na awi khamaya Singa kwi conviction ongchitheli Roholi oram kanga tu Natumli maring phamia kha Khipali oram ngature kla gachi Aji natumna kapang khwilo Kha Iwi simkur aina iya Proholi oram ngachitire Joshua 24:15 Gospel li Jishuna mi kai khali kasui sar ngasak Karinga khamwili sisanglu da kahang Kala chiwi wang aina Awi thikasura ping kachungana Athumi khare merinle Hanung sar haida aling aswagazat malay tuwe John 6:16 Athumi singa khui khamaya conviction Privrali oram kanga tu gachi Jishuwi tamkastaping li challenges Thek hai aina Ngalang da ngazan tuyawe Gachia Athumna khareli Chan kahai bing kazama vrivrawi apong bing Messiah kala ain juhau ki gagichi atum mangaran sathuwe Not ready to let go of Khunugli like hai bing chia atum bing ne Chishuwili katangma khwai karing sampang shabred kachihan Singa khui khamaya khle convince kasabing ne Vrali itumi oram kanga tu
conviction matters singa khui khamaya hi matai lakke kya kha thukla iwi singa khui khamaya ping athum ping gajig tha chang khayeng le kala ka shui ping le nganing mi hairala ithum gachunga disciple ping thada jisuli now tha hailaga athumi khare kachama mirin li hanung kahai thala or maninga kha ithum Joshua thada convince ha kahai sing khui maya chau kahai community li asang li aina tangdala mamya kashap sa sala khiwiwang athumping jisule thik shura ping na thui haukla athumri khiwiwang conviction aina majipe mikhala phaning pai nghan ka maram akhaba athum hi aman ka pai lukmashan chief grace le father kleine dikur hi Dietrich Bonhoeffer Protestant theologian akha kala paulak highlighted the cost of discipleship khlengana sigachinne kapaya lukmashan hi lukmashan matakak hai bing phyokmi katha tha wiwang khladawi responsibility mazangla kaphane while costly grace is the grace to follow Jesus carrying one's cross lakha aman ka sakka lukmasan hiya lukmasan khalatwi cross khwipung laga jisuli ti shur khwai kajine achu kajungana church alung bingli or maning akha hangput pamli sepa sakwai ningjang sare ithumna hiping darkar sai kha hiping na mangasang mi mane mashap mane ithumna vrivrawi ningjangli kwikasok participate kazang mamyala kha thada vrivrali sikachin ithumi darka ping jipe mi khwai jiakha ithum hi aman kapai luk mashali phada khleya singkhuida khamaya khamashunga miping maning mane we are not truly people of convictions singkhuida khamaya amina Simon Peter thada ngan kare are ithum sisang haire kala wari wi aina khra thar kamathenga paji na lagge da thehere John 6:69 kajangkhat singkhuida khamaya proholi oram ngachu khwai ngakar shokke nana khre ningsi ningphun khleitharan ka khniali nganaida nghai khangrok khleitharan kala kagathumali lungrin passion kala maram reason khleitharan khare ningsi ningphun khleitharan Israel no bingna athumli ngatang khemi we thotrin zan khayun khwilaga phaning onge chia kathada vrivrana athumli kansuk milaga ngaso songchat mikla kala athumna hange jibiwang aina ithumna proholi oram ngthure kachia a ithumi varene Joshua 24:18 e asakhalatale ngatang khimi we thotijan khikla kala chiwiwang e ningsi sila ngatang khimi hiwe kaho aina
ina khalatwi thui khai mirin li yang phoksikagia. Then I will grow in my convictions. Kazangkat iwi singka khui khamaya pingli re sangre. Kakniali nganai da ngai khongro kletharan. Disciple being Krista we aina thuore da kapang thui khai. Athum kachisa khalada vareli khanghai malay marau thaye. Whereas ka Peter aina kadebinga chishuli le khangarum athum na khangate pingli matha maida phap tame. Kachi katha any ngahai khangrog wi aming matikaza ngasakha atam hi mathara sigjin quality time investment darkar saye. Disciple being hine chishuli atumi atam hopta sichin ngarum jiwangay na atumna jishu kipakla kala awi tamkastaping kigla gachi atumna singkwida mayaye convince karinga kathumli I klatwi ngai khangro relationship leila I wari aina makun khle atam quality time sichinla spend sala kakathumali lungrin passion kala maram reason khlaitran Peter wi ngan kaka kapha wi aina shock arose out of a surge. Roho itumna kipavli wathui haurekla. Makashiman garinga tuiji nawili kleine. John 6:68. Tuija hili awi lungrin la chithemiye. Singkwida kamayaping conviction lungrin kala maramna jipe miching. Lungrin na ithumli malung kiping sang sakke ngasak miye Joshua na kapingay na kahang thada kala kadei ping na mashur mi salala ana wariwi mangali odam athusaye Christian lay clergy religious sada lay khawai kala Vareli oram kanga tu iwi marambing kima meghla. Iwi lungrin passion level kikla. Lungrin mayaka creeping masangla without conviction itumna vrivrali oram mangaturarmane. Lungrin mayaka creeping conviction sangda Itumna vareli oram kangatutran. Itumli longshung kami fulfillment be kami sampange. Kalika itumna challenges ngahai ngorok salala. Lagi seva naupi. Aju itumna Krista aina awi cheersly sakza wi panit. Mayon laka. Itumna te da Rawi kathara ali kapangkwili Musotla kalengami aina itumna sasase Nasung mita ka nganamilo he proho Nali sikasanga kangasana narawli kafi milo He proho iwi varivra ili Kalumishan milo kachia ina nali lampong da ngakawe. Amen.